Nĩ themwe na nusu tariki 27 mweri Zwena kagita kanteto chaweru themwe itigere ntuku inyake mbere ya mambura za Twine Cheto Festival Mombasa Edition zareaza gakarika tariki 2 mweri Zwetano kienine kia Mombasa Showground za imberetwe ne Weru TV na Weru FM 96.4 igorere tigiti yaku ntuku ya narua na nande kirerwa reretro ntuku ya narua chukuru ikerugorwa ne ontobwa tamu ya izere ya mwaka jo harimo ba JSS ne baugete batekinya kirasi mwanka mateta zao za thikirwe na kinyakurikithwa mateta za ne amwe na kuandikwa kwa arimo na kinyakwewa ochiathi ta chukuru ya JSS kiuria nande ne kwethro mantu ja jonthe za kombeka kana karimo bagwetia mantu za tiombekana thirikari ikomba kuingia mateta jarimo ba JSS aranira na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu yo kinyaneria na nkethro nkithoma maoni jaku mwanya mwanya amona ntutwiria nkureterete ni Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Chief of Staff Julius Mbijewe guchunkwa mbere ya kujukia kanya kama barodhi wa Kenya nthigurune ya Vatican. Arimo ba JSS Meru kuthithia maandamano bakienda kuthikirwa ni thirikari onde baembu baezene mukana jwantuku mugwanja. Gachagua kuria koti gutezaniria kweberwa gitene kwawe akiuga mutaratara jurezo atumekire jwarigi utate na watho. Gavana Mutuma kugaga atongeria maandamano kethira rwangi rwa kigina rugeta na mbere kuinga mbecha cha Meru. Bona niretoa mathithio ni Runi Kajamba na ningeto Maureen Kinyana nteto chetu chikambiria thaiji. Uria woroti ni Rais Ruto gutwika mubarothi wa Kenya nthigurune ya Vatican niwe Dagitari Julius Mbijewe ni akinyete mbere ya mbunge nene nikenda kungwa mauri aria ugite agatigira akumatio chore gatigati ka nthiguru icio izire akiuga kinyaga atumira utaramu buria ethirite ari na buta mwarimo na siasa na kinyakire uritingugi bwawe thirikarine ya kaunti ya Meru kenda gutigira akuthara ngugine njenjero akiuga kinyage ta chukuru kuritanwa ruthiomi rwa muitaliano nikenda omba kunganirwa buru ngugine izi. Anthony Kathenya gatwambirie na rugono ru. Nyuma ya gutaro ni Rais William Ruto tambazi doende ya Kenya muji munene wa Vatican, Daktari Julius Mbijewe muthenyomde nethirwa ikinyambela kamiti ya bunge nene ogiteri kenda kuthujo na kamiti no kujukia tagaria legwitikaniria kana kulegana no talibwae. Hi, Julius Mbijewe. Do swear that the information I shall give before this departmental committee on defense. Akiaria mbele ya kamiti eno, Mbijewe ni agile na kanyaga usoke bile bia bunge biko na umebwae, bwangu gila nenkeretwe, amo nogaruru kubula kwili ilo kuleta, wona jukio bisi eno. He's been actively involved in politics for 10 years. What other strength do you have? Because what we are looking for now is a diplomat. Why would you think we really need to have representation in the Vatican, given that, first of all, it's a non-commercial posting? The question is, you as Dr. Mbijewe, our ambassador to the Vatican, what is it that you want to do to this country so that now it makes sense for the president to send you to the Vatican? Mbijewe akielithia kamiti eno atikwa mekelethire twali siasa no tongeriani ni awatite umebunene bwa ngwataniro na waraniria na umebubwa kabuli kile gutigire na ukilia ngwataniro ya Kenya na muji munene wa Vatican. It has given me very good experience which then I can be able to use and apply on the matters of diplomacy. I think I have the knowledge and I can be able to apply even going now to this
though this one will be international diplomacy, then I can lift this to the international level. Kulingana na Mbijewe, kwa miaka mingi Vatican itithiritwe kirekithia rutingo gibwayo na ndingi kiri biashara, aitha ithiritwe kigwatania na ndingi kiri gukiria kithomo no tungata bogima bwa mwiri. Aitha Mbijewe aliuga kithirwa ngwataniro jia kibiashara ikaumira, agatigira ndi ya Kenya niyo ya mbere kugunika. If there can be any other possibility of anything on matters economy, it must first of all come from the country that they will be serving out there, that is the Holy See. But Honorable Chair, it mustn't be a negotiated thing because again, I cannot compromise the operations and the mission that the country that sent me there to do. Mbijewe na uria mbele ya kamiti ino iraithirie ati tonga bwaini bwa milioni 80 ni augite agatigeri na kuthoma na kwelewa rũthiomi rwa Latin kenda umba kwalani na ntomba Vatican bala batikwelwa Gĩsũngũ na kenda umba kuthongomia rutingo gibwae. You as a scholar, as per your document here and as far as I know, what effort are you going to do to make sure that at least you have knowledge of the languages which they speak there? Is that first of all, I must take a lot of effort to read and understand the Italian language and actually enroll for classes for Italian language. But over and above that, Honorable Chair, I will also look forward to having interpreters. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Katukinye kauntini ya Embu aria arimo ba JSS baezene mukana jwantuko mugwanja kwewa baruga cha PNP kana betie mugomo mukana jojone jotigite achiari na mpio nkorone onde aritwa bambiritie gucoka cukuru ntuko ya narua thirikari ikiurwa kinyagote ya mawira nejayo kire arimu baba kenda kithomo gitikangaratane Rita Mwaniki katumenyithie nkuruki. Arimu a JSS akuma kaunti ya Embu ni maugite ni makuiga miro yao nthi mithenya mugwanja ikithira wakorwo thirikari nene tikorwo imandikite permanent and pensionable. Gwa kavinda gaka mandikitwo na kandarathi na undu uria utumaga musara wao gukorwa wi wa nthi muno. Rumanite hava uguo monthi Embu town tukiuria thirikari eorie masirai ma harimu wa intern. Orende nituramenya kwena muvango uria gwegotiria apiro ya ugire ati wira wa internship wa harimu mea already me trained ne irigo ntoria thirikari ma confirm mandike harimu wa intern what we call permanent and pensionable. Ni marongere na kuga marenda makoro na mwalimu wao monene matigakorwe mari rungu rwa arimu anene a primary. Ino ni kuona marauga o ni athomu kuri arimu aya anene na uguo matingekorwa mari rungu rwao. Number 2 ni kindu kiretwa autonomy. Autonomy ni kuga separation ya primary na junior secondary school. Na vau ni votore arimu meto ma junior they are degree holder ni man graduate. Mahoi kama maendi ticha ma primary ni certificate na diploma holders. Tutingithwa na nazi akirugamirira ndagitari utikiendo takiu. Koguo turauga arimu meto ma JSS mara ma primary ni mavewa autonomy. Autonomy ni kuga mavewe administration yao mekege maundu kuringana na gatiba ya Kenya. Ni marauga makambiririe migomo yao kuma Jumatatu ya kiumia tuthiete na magakorwa makigwatanira na arimu aria engi wanao mari na mateta mengi. Koguru turaugire ta arimu ma science tondu arimu ma intani mara menge thaino ni ma science twauga tutira thomithia ringi science kwe kwithomerwa ni ciana ni matumire AI ni matumire YouTube tutira thomithia ringi science kuma next week mambe matu confirm mara gutu confirm ava morauga agency ni mararuta wira muchuku arimu ani momego kwa mena ciongo njuku ku agency nitukwambia migomo kuma next week twavechana mithenya mugwanja twambirie mugo mariti miario no mari tauni ya Embu kuria marathondekete mururungano wa thayu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbita Rita Mwaniki wa Musiri.
ngekuririkania rwarereto rwa ntuku ya narua turi kuria thirikari ikomba kuingia mateta jari moba JSS. Thirikari ikomba kuingia mateta jari moba JSS itanambere na kuaraniria na bauti gukurukira namba ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu iyo kinyaniria ngitanambere na nteto akari ntere chia marima ne batariritie kurega kunganirwa kwao ni kurema kwa mirandi kumania na uthao bwa kandarathi bakiaria kagitaga kunenkanira uthithwa bwa barabara ya marima kanoro makutano ni boretie mukandarathi uria onenkeri ngugeje kumeambiria na mpwe uria kumbikika miarieje ni gwati mbaru ni mubunge Kareke Mbiuki na Tongeria Bange baria bokari kiriki uthurano giki. Martin Mugambi harina riboti tariria Riria kubiko vya ngwatiro uretini wa mukandarathi wa barabara ya marima kanoro kuthi wa makutano akariba muthambe bakiendaga barabara eno yambiria kurutho wario kuonania buria banogetie. We give you time to ask questions. We want questions concerning the construction of this road. Kogumbuge na arua ni ntukwembega tutejiteana bitina tutejitea kuchokaniria kanywa na kadhalika tuejiteana ntundu patunenkele nafasi tumuongoze tumpatie nafasi ili kazi iendelee. Mubunge Kareke Mbiuki uro kuretete mukandarathi uyu onanetie ati kwenda mathekeri uruthi bwa barabara eno akiugaga no ankinya baruthe barabara eno bura kubatiri. Hapa you can lead the mood of the house. If we are not serious doing this road, tafadhali don't even attempt. Chukua mizigo yako saa hii, barabara unajua ile ulikuja nayo. Kama mnajisikia you cannot suit in this environment. Kwa sababu mliona maandamano hata nyinyi. Si mliyaona? Hapa area hii ya Nithi. Hii barabara ndio imeleta hiyo shinda yote. Kwa sababu wananchi alichoka kungojea na story. Mbiuki augite mukandarathi uyu atibatiri kuna njara nondu tayari ya kariba muthambi na atumiri ba barabara eno ni banogetie na batikwenda mawirane kairi. Na moso, and I'm very clear about this. Moso kwa contractors na engineers. This is not a normal place. Hapa punda amechoka. Hapa tumechoka. Tuko pamoja? Kwa sababu nimeona ni manjenzi. Wapi hao manjenzi wakuje? Ndeto ino ichokeretwe imoninu ngavana Nyaga Muisraeli augite barabara eno ni kunogia karina ende ibakunde rurimpe ono ntumukandarathi agukinya. No dokiringa ta barabara eno. Antu batu mutugona taka mto amamite. Na ndari na kabaze teu niyoko nega bagite kia barabara nderigetia mieri irandatu na mwezi wa maogo ni muira orikererie ndato msemanyo wa mbele na nikaambia Madenge na nikaambia yule mwingine wa kula nikamwambia mkiingia barabara ya Marima muhakikishe mtakuwa na vyombo isikuje watu waambiwe mdomo mtupu abato amini. Tunaelewanwa leo mimi nimepata barua nikaambiwa barabara ya leo siku ya leo wanafanya introduction na mbugene uma antubeto mheshimiwa na kutema kosa mmeo ma buyoko lorogu lakini bwabate kulima temperature boria wonto kuleto diete wakariatia kana tisa sawa eno tonto ore ndagare mwe kuona wera wenderete nambe kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Abiashara ba bodaboda ntere cha miathene Tigania West ni bokitie mateta ni ontubwa kuthuka kwa barabara ya Mikindori gwita Kianjai bare athira kumania na Mbura barabara izi nande ni remete gwitirika ontuburia buringithitie bonene arimi bare baguchwa kumiria maketha jao na kinyakari bare bendaga kumatuka sibitari ndiria bare no batu bwa kuona ndagitari. Brian Kimathi harina nteto nkuruki. Gita karia Mbura ya ura iletaga mawega na mathuku
indi amwe thina iria nene ni barabara kuthuka na imwe kuthirwa cite gukurukika ni ntaka. Mbicha yongwa ya manto jaja ikionekana njirene inene ya Mikindori Mwanka Kianjai na aria atumiri bakuganiete thina inene. Umite saindi ya Mikindori ngitakia miathene na bikibiki lakini mwithone yutithika wawa mwithone marinya twigaraga tukurimira twandirwa mario ni Mwanka Mikindori kuma Kianjai Mwanka Mikindori njere wethogi muno na ina bikibiki cietu nikona bro ikari thai ni njira igutumirwa gukinya ntere mwanya na ntele imwe cia gitumi ja masibitari na thoko. Thai nto Kianjai biakwa kuma mpoka kuma bia kurua na ngira na bikibiki thai barabara ingwetekia kuma mutunge kwambura barabara itekinyeka kuma miathene wita Kianjai no kailia ke miathene mutunga ate utubithiria maendeleo kia mbere buru batu inyoka ile ge community ya miathene ya maendeleo yara batu tu nayo ya kuhusu thirikari cibitari inene cukuru inene na nto bonthe bariuma ona barabara ogwe Kianjai. Meri ya thina ije igikinya buru kinya kirinja cia atumiri ba bikibiki na bamwe kuga kinya bikibiki ciao gacikuthuka. No ntu njira icio ntha jithukangi bikibiki jeto icio ntha jithukangire etha bikibiki yani ureta nio mbae mweri umwe gwita Karanji ona ndi ndirigi no ga melio mpaka ni no si something on to ba gwithira bura tukangi marinya na mantu githumba kintu kingi nakyo mandra mwako na nira no twethira ya ndrete nyanoi ntomba ngwe akana na nira buru bwana. Kiripote la Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Gikundi gĩa Kari Igembe South kiria kiguchieta sauti ya mwananchi ni batumite ntumwa kiria atongeria bonde baria bathuri na kura kuma kiri rais Mwanka MCA gutigira ni bakumba gutariria ngugi iria baritirite aringi kura ni bakwathira gutezanirwa ni atongeria bakiathira kuinyirwa bonene ni ngarama ya uturo njai nyingi ikioneka gutigwa thinene. Dennis Mugendi ni amurikite maoni ja gikundi giki na atuthuranira riboti iji. Uria igita rigwita no uturo bwitite nambe na kunyiria antu bakawithire nthiguru ya Kenya kakarika joka gikundi gya gutetera Akari Igembe South gikumenyekana ta sauti ya mwananchi. Bari manto amainge muno lakini totererete imanto yo tokasia ketha no kuona ye itarere umo mauta yaraiterie thai kukamatwa antu anunu retwa mbia kithomba bia kureibira iterie tureta to inya twata toremia tokethia tukona kulingana na ora usumi buitetie tutekuona mbeca icio cia kura mutu kinya kimera kia tukira kia mera itwirira kuruta mbeca kuo ikiawithirwe tiga uturo bobomirite utungata bogima bariuga maturene ithina aki tonto sibitari inyingi itina ndawa na kinya mubango jwa thirikari yo utungata bogima jwa shayo tikubatethia general na dispensary ciethera i area na mashinani isietherete itotethia anto bakwethera itena ndawa anto ibo struggle anto bakiethera baba ingi nyiba ku lose their lives atutore Akari Igembe South Meru County twetherete tukinyilika itwalanire kabisa tukaria katutaringa kura anto iba kuora we kansa sana waile rutero rwathiru kwenda magimungoro nara kwenda mapark utiona kalaminya kanini lakini kirasi gathithirwe 2017 nikyo kikunngwa mbisa kia tu turacwa mbisa ne kikiona nacio ni ngwe tudite bando itukwenda maendeleo ya mbire cietu tuitawa tax na buonka MP kuma MCA na ngabana ugiagwa atia wena MCA na yakwetu na kwa mucheke ugiagwa acia mucheke na ara githira wi ngabana uthwania acia mucheke na ara ututigira ukaibwa mucheke utiona kura ge batu no ntu utikuya ge batu ona bila tukilukira so kithira wi ngabana ubati kithira ni MCA ogwo kameana agora maendeleo no kathia atela maendeleo tema kuku ja siasa bakwenda imathithio ja witi na mbere na bariuga wirane irandu na ndawa ya irandu ikurea tambirie kura anga bottom up anga mama mboga sijui anga ambito aiti anga tugenda thai tiere ntuko inka inya ntisi anga inya wiri baro oro mebuithia na wendelea na ngui
nya wiri baru isienderu baba are acio o batu kuyane na rais akayane na maendeleo tukoona ground hutu tukoanda maendeleo ya media huku mare ndione kwariria maendeleo tutikoona batu botu na ground tukumyote maendeleo yeno interview on the bira twaranirite abo kuma 2017 bando kungana na mbire tukona itakinyanila na hivyo ntoto kuatire para batero ya kandi bo kandi kenda tombo change. Hizo siku zimebaki, sidhani ndizo siku mnaweza fanya kitu yenye mlipromise because you came us telling us sijui mama boga atakuwa wholesaler, sijui mtu wa wheelbarrow atakuwa anaenda na bike, mtu wa bike atoka kwa bike aende kwa gari kwa Uber. Saa hizi hata yule alikuwa na wheelbarrow my friend aliuza kwa sababu economy is so bad. Saa hizi yule alikuwa pikipiki analia. So I'm so disappointed of this government. Na ndio maana tunasema sisi kama Gen Z for real tumekuwa wise. And I promise Okedra Otegen Tobo Kedra Bokemik for the remaining days, of which I know it's impossible. This current government, we have to just demolish it. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine o Maua, County ya Meru. Na nkithoma maoni jaku mwanya mwanya gukurukira namba yetu ya SMS 23578. Weru TV, vipi sioni kama serikali wataweza kutimiza matakwa ya walimu kulingana na vile serikali awatekelezi kazi mapema. Ojo ni Kiremi Beckman kutoka Iko Massive. Hello Weru TV, serikali itawazungusha baadaye warudi pale pale. Ojo ni Kelvin Kumantere Chiankubo. Weru TV, mimi ni Jotham kutoka Karachi Chine Market. Mimi nasema hii maneno yote haiwezekani. Eta nambe na kwithirokiaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu ya ukinyaniria withire ugitutumira maoni jaku mwanya mwanya kumania na rware rwetu rwa ntuku ya narwara tukuria thirikari komba kuingia mateta jarimo ba JSS na nandine kumira jane tukuona kanyaga kunogoka tugicokera tukabumenyithia bure siasa chigukarika ntere chia Isiolo North. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Inori tagainya ya ontuko gogo kurike mwiri, gogo chancha muroturone, na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka eriariri na inya, eriariri theru, erigu kuongera inya, na ririthondekero oaja tumero. Miundene yetu menoru ya Meru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka eriariri na inya, na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati ninikita maguri obwega aragage that mat ikondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom,
Hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na Nice Extra Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwa ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani mba mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. tubugwa togeni Kirimeru ka Flex Market Day na ka Bazaar ira ni ntuku inthongi muno ya wendia bwangari aja ugakujira ka assembling, professional automotive training, driving school, defensive driving lessons na kinya modern vehicle diagnostic center. Njo wigurire spare parts injaga, accessory tiangari na kinyangari yaku igitro customization amuna motungata jangi jabatari. Kethura no kwenda kugura ngari kuri na exhibition inene ya wendia bwangari arogatirimana na endia bangari no chionera ngari mithemba yonthe nkuruki no ugwatane na dealers bangari bari na nkuma nthiguru yonthe ugakurukirwa rikana ni ntuku ya Jumapili tariki 3 cha mweri Jomei ara showground Meru njo utakurukirwe kenda utereje kugo uteigirwe kana ne atea. Karibu mtu wangu. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Dreaming of a career in the medical field? Train at Jordan College of Technology, School of Medical and Health Sciences for courses like mortuary science, orthopedic, perioperative theatre, caregiver, dental technology, medical engineering, nutrition, healthcare support, community health, science lab, ophthalmic and more. We have linkages with top hospitals for clinical rotations and attachments. April-May intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. Yetu sako nututu tongeretie okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage mutithu waku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turwaro rya kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana lelelek yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na wakatika na kilaba nvanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Kugwata ogeni oringi kirinteto chietu cheruthemwe tugichokera na nteto nkuruki arimu ba junior secondary kauntini ya Meru ni bachiumiritie na ibao barabarene cha mutindo jokangangi bakienda arimu baria bethirite bare intern kuewa baruga cha kandarathi ya Ntwire na Chomba permanent and pensionable batongeretwe ni mwandiki munene wao Muthomi Njira baugite batekinyia kugurukira sine kethira thirikari itethikira mateta jao. Muthu Murioki na nteto eji. Tunataka PNP! Tunataka nini? Tunataka PNP! Muthire narua ario banjune secondary bombete kucumiria bagithiurunga mutire jo kangangi na kyo tikingi ni kutetera kwandikwa kwao ni thirikari. Mugus power. Na kauli yetu narua iko sambaratisha mathomo. Kuga ngiri 17 iria these teachers bandiki be qualified by what TSC number ibato tolia thirikari nekere budgetary allocation ya ana kana limo ngiri 44 bandikwe in permanent and pensionable. Internship was confirmed to be illegal by the Court of Appeal, yet tunafanyishwa kazi kama punda. Punda sasa amechoka bwana president. We don't have the energy, we don't have the power. Tunahitaji kazi na tunahitaji autonomy. President urato atarire tukimwitaga hustler. Kagite gakinyetie kakuthikira mwana hustler. Mwana hustler andiki chiringi ngiri 17 na kandarathi. Mwana hustler aethetwe nkombo nthigurune yao andikwa na kandarathi ekwinyangwa katukwira rais wetu athingatire koti cietu cia Kenya ria cikuga that kandarasi ya limo ni illegal. Araba ugitokeja kutwa thirikari itethwe ikibathikira na kubandika permanent and pensionable mbobate tayari kutwa bagichoka irazine. Ukethera mbeca itio ithithirwe supplementary budget ikenda TSC kanenkerwa budget allocation na eandike alimu baba in permanent and pensionable. Na kethera tiu alimu baba liuga awarundi shule. Kenge gatukwira aciari betu barenja ciao ana benu beta skuru katukwenda kubwira bationa alimu bakubaitana nontu alimu bateja skuru batu injirene turi na tugakara njirene monka tuone baruga cia permanent and pensionable.
kuma ruare Monday turenda twithira twi street-ine na uria yes yaua next week tuongelejia ntuko yele na kinya batwe barabonde ba senior school tukajoini achore beto na arimu wenzetu in the street na turia wita chukuru mwanka sheria ya Kenya ya obeyed aranguruki boroterete abunge bakibera no mwanka bakurukia mbeca chekutira arimu bakwandikwa na batibiro karabakiri bara tugutuma kire mbunge rira bakona session paper ya 2025 bamirege na ya mendwe tuchoke mfumo jura jwa leo jwa primary junior school na senior school na secondary na universities and tertiary. Challenge mbunge wetu Northimenti Rahim Dawood, let us see you take up this issue tuone uketo on the floor of the house or the pertinent questions. Nike tukona blatant disregard the court orders. Nike tukona thirikari nene iketumira mbeca na njirete baterie thaire mbeca icyumba kwithira ikeja nawa ke arimo baba. Muthuri Murioki, World TV, Mutijo Kangangi. Mutongeria wa kiama kia DCP neberetie iromba ria guchokwa gitine ta munini wa rais na kuendekithia koti gutezaniria kweberwa kwawe gitine gukurukira impeachment nikiria kuga mutaratara George waregi utate na watho. Mpongeri ni akuria koti kuri wa mbeca chonde iria abati kwamukira kumania na obisiu ya munini wa rais Jorio Muchara na Kinyama Rupurupu Jange. Neli Kithenji katutaririe na njire nkinyaniru. Ni ntuko ya mbere kirigamba ria mutongeria wa DCP kana uria wari munini wa rais ni ariombete kwithirwa akieberia iromba ria gucokwa gitine ta munini wa rais na kwendekithia koti gutejaniria kweberwa kwawe gitine gukurukira impeachment nikiria kuga mutaratara Jojo waregi utate na watho. On behalf of His Excellency Rigathi Gachagua, that he was abandoning his prayer for reinstatement as Deputy President of the Republic of Kenya. To that end, His Excellency Rigathi Gachagua amended and served his re-amended petition dated 13th of August 2025, in which further re-amended petition, he abandoned the prayer for reinstatement. Pongeri na kuria koti kuri wa mbeca cionde iria abati kwamukira kumania na obisiu ya munini wa rais Jorio Muchara na Kinyama Rupurupu Jange. One, the quotient, if this court agrees with our submissions, the quotient of the unconstitutional impeachment. Number two, payment of the remuneration he would have otherwise earned, plus, of course, all the benefits as per the law. Wakili wawe akiuga kagita karia Gachagua agamba iro kweberwa gitine ni kwari na mpumishi ario kinya mbele ya igamba riri kugitwa. And we drew, and we invite this court to do, is that there was a predetermined result that the National Assembly and the Senate were rushing to achieve. Bakiuria gitumi kwari na mpue kire kugita igamba riri is the rush from the word go, that the entire process was conducted by the National Assembly through to the Senate, breakneck speed, lightning speed. And the question that arises is why this speed? Bagita na mbere kuinyeria kugwa gukunene kire mbunge nene na seneti kire uria bethiritwo bakigita igamba riri. I'll be making out a simple case that the National Assembly really disappointed the country.
to approve a motion that there are serious reasons to believe that the Deputy President has violated a provision of the law, Section 132 of the Penal Code, which has been declared unconstitutional, null and void, is a locus classicus of lack of seriousness in the reasons. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakithenchi. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinki augite agatongeria maandamano kethira rwangi rwa kigina nthigurune ni ru treasury rugeta na mbere kugwatira mbeca cia Meru iguru ria Irando riria Meru igwitwa ni muchonko wa kuma France na milioni 800 kumania na nkuchanio cha mukawa jwa Leopard Rock. Mutuma augite ati kumenya nikini untu treasury kuinga mbeca cia Meru na ijini Rais Ruto wajukirie murigo jwa kurea Irando rere arete zakire mambura za kurugoria mubango jwa kwa na banasare bia kurea chukuru Muthuru Murioki katumenyithie nkuruki. Mire Mutuma mutune na arua kakiari kagita karia akurigura mubango cyo gutira ritona tunito na seri tukwambe kunyoturu kagita kara bacho kama shukuru na arua as the children at the schools open ana beto baga trimana nagi ntoke pa supporti mathomoni Netul mora kirotera thirikari nene kukurukira rwangi rwa mbeca nondu bakwa mandikira baruga akibera ati patitho bakiamukira mbeca ni kumane na Irando Leotiria Leopard Rock netupokete baruga ya kuwa treasury ikarungika disbursements ira tuyukacia kuma kiri exchequer non to Irando riu nikenda baita that beca from the source, that is from the treasury banenkera muchonko wa wengiro kuma Meru illegally according to the court. So Waziri Bandi na Antoba Kubarabo kwa device in the office ya legal, they are advising you nteko dhwanya ko isherie kuwa mbecha kana marando ya account iko o ya itiro at the source ende kulingana Gavana Mutuma augite ndububu na kadende mutongirio mugongo na badekani ati no ketho akiri Irando riri ndetere kiri His Excellency the President wa nthi yetu ya Kenya ndamwira Meru tukaria mbeca iyo karata 700 million kuma kiri mbeca ira tuona si account ya Meru ndetandera President munene tutethia no ntunewe mwene kigina kionza ya Kenya help us settle this matter na President wetu wa mantu ya Governor. I was not alone, tware na other leaders abunge waheshimiwa ba county assembly and His Excellency the President agreed to take that matter, to take up the matter and pay the debt for us. Arankuruki akere mandoje kigwite kwa roje auga bakarande na kampuni ile cionthe igutonya na mantu jaja nikenda gutigira ati antu ibakuriwa marijara atije guru mono that company ya Mewas nitithitie maria roje maradufu na kwa tuika it's a bit challenging for our people to pay that subscriptions you babatire kurea every month. You bear with us. We are working with the stakeholders to ensure tariffs you kwambekana to manage igosoka to the manageable levels iranto beto batibwa like we've hiked the prices so high abruptly. We must manage that situation kenda tueja gradually. Muthuru Murioki, Boru TV, Muthuru Kangangi. Urio kumereria matagitikia Isiolo North mwenda thuranira ni ariritie thina ya kwaga taito cia miunda kiria kariba Mwangaza akiuga kaumo kathineje ni kura kwa wiru gisiasa ni acokeria Amiru Banteri jinkatho ni untubwa kumutara kubariria akirombo chonkoni kukinyanirwa iguru ria gikuo kia Bisa wa Kenya Power uria woragirwe biumia bikai bikurukite. Banta Murangeri na riboti hiji.
Mureri wa gite kia ubunge Isiolo North Mwenda Thuranira na ugite thina ya miunda ya wagu bwa title ndene ntura Mwangaza wakagita gakaraja yumanite na kwithirwa gutina wendi bubwaga bwa gisiasa nikyo gitumi kia kwanga ikwa gwa Karibaba. Na kuna issue nyingi zinafanyika hapa Mwangaza ambayo tunahitaji kutekeleza kama jamii, na kitu ya kwanza inaumiza watu wa Mwangaza ni kitu ya title deeds. Title deed sio kitu kubwa ya kusumbua watu. Mimi ni kwa biashara ya mashamba na title deed tuna process kila siku. Hii kitu inahitaji political goodwill. Kama unaona nyumba ya kuku Ngarimara, shed ya ng'ombe Ngarimara iko na title deed, lakini ukiingia hapa Isiolo Basilinga haina title deed. Mwangaza hapa haina title deed. Ni watu kufuruzwa kwa nyumba zao kila siku ambaye si kitendo ya haki. Kama mtu ameishi hapo miaka na miaka, kwa nini umfuruze? So hii maneno ya title deed inahitaji political goodwill ndio watu wapate title deed zao, waweze kufanya maendeleo, waweze kujenga na waweze kujimudu kimaisha. Ngurukina achoketie nkatho kiria Meru nontu bwa kumutarari mutongeria na mwaria wao mantu jaraja kinyikirore ni akari. Ningependa kushukuru sana jamii yangu ya Meru kwa kunichagua kama msemaji wao, na vile vile maneno yote ina affect jamii mimi nitakuwa nasema, na ikifika wakati wa siasa, ikifika wakati wa kusema ni nani atakuwa nini na nini na nini, mimi kama msemaji wa jamii nitakuja tampea direction. Mwenda ni kijana yetu ambaye sisi kama jamii ya Wameru mpaka Ntonyere tulindikilia ya kwamba yeye ndiye msemaji wetu. Akiariria karikare ya kuragwa kwa muitingugi wa kampuni ya Mainya tayo KPLC na rombete ndwangichi okarie kuthithio chunkoni na kuhakikisha kioto ige kuoneka. Kuna kitendo ilifanyika hapa Isiolo, jamaa anafanya Kenya Power ambaye ameenda kusoma mita, lakini kwenda kwa kusoma mita pale watu wakamvamia na akadungwa kisu na akafa. Na hii ndio maneno naweza sema ni criminal, na wale walifanya hiki kitendo wanapaswa washikwe na sheria ichukue mkono wake. Nikiripotera Nteto Chawero kuma Isiolo, Beta Bantam Mura. Ni kuma kiriro gonorone otokuona kanya kangi ga kunogoka tugicokera tukabumenyithia uria Rais Ruto ethiritwe agitariria akiri kigomano kia ugima ntere cha Nairobi. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyaburi ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na maguricha tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya 3 na turi
kurugura ntuko chonde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4 level 5 mwanka level 6 mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies level chonde. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nintubonte tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charujo. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Ngicokera na nteto nkuruki urio kumereria matagitikia obunge bwana Othimenti niwe Carol Muriuki uria wizikene mono tasike inorite mubunge wa Kagita gaka Raim Daud kurita ngugi yawe ya guchunka thirikari na ndwangichi yayo augite thina ire gukujirwa thaiji ya mewas gwitithia maribo nene ne mutharaba jwa Rahim na batikujuka mata mwankanderia mukari wa Othimenti agatetheka. Muthuru Muriuki na riboti tariria. Carol Muriuki uro guchwa getikio bunge ndene Othimenti no mbite kurotira mubunge onani Raim Daud nikiramwirite ati no mbere gucererwa kiri gutegera mantu jege mewas ndauga ngugi oversight yeku mantu neja konie mewas au no terere. It is true nikino nto mantu jera weta dairo weta kotini na nuije ngugi uwo wiri no yagiwindwe 14 days ina warire public participation yari ina wari utetambi uteta kotini dai ngumenya koronere nyagweta kotini ko ukoretera koti reteo uretera koti high court no twawetambi kwareke tugwikia mantu jage tribunal kuringana Carol Muriuki amurito ntububu na buri kuthabukinyitinya kimbunge na bwariria agibucura ntaira yombo
kwitana mantoneja legislative agenda iri otethara wenio mantoja oversight ngoge ku oversight okajombera mantoja wata involved ka function ya MP involved ndiugera mantoja konie oversight yeku legislative agenda yeku mantoja ogoje bwiri kwethara da hiyo je kete to the floor of parliament okenda tona ntibano ndimenti no tetera endo kambera oni ntije mantoja MP ndakwera mantoja ngoge MP E-A-E-I-O-U ABCD ote mantoja kweja twitana itangogere reku oversight Nkuruki akiwa nä kä riga gä kä nene må no kuona må bunge Raim Daud atä kå menya atä kwä ra ndå thirikari ya kaunti ya Meru eyå kä rie ria gä kå thithia sewage kwä ra å no tukä ri mantu mbä tä kia å rangå kwä ra å tä womba kuga å gå tijä kwä na ä randå rä a mewacirä ajå kä rua aja ä randå rä a mewacirä ajå kä rue ä gitä rä a ngavana kä raitå må rå ngä na ä randå rä u rä ajå kä rue rä debt kenda siwa line siwe dhiwa siwe range dhidwa so nande kuko tije manto ya ndeni ukakana inya manto wazi nagwa ukakana manto wazi imto mobio to atomera parliament anto banodiment utibia there waije akiwa tongire ba thirikari ya kaunti ya Meru na tongire bangi Meru bali na rwimbo ra tutam na bagwita na mbere bakinyairwa beche cia ibara ingiro tutije nyike aritingo ge bakariwa na no bwete kuga no bukuga tutam etitango ge na inda bwerere te tutam ge itango ge nyanto bagachoka ndeskine chao chitenguge baitenguge na bete barombe na heshima nto no ntwaeta muchamanio ne era nto bamero ngoge mbia akabaitera aebo iboge okere itutam Muthure Murioki Woro TV Muthure Kangangi. Rais Ruto ni akinyite kiri kigomano gia kimanthiguru kiria gitite na mbere muciine jwa Nairobi ntere cia Gigiri ni agwetete kwitaniria kwa nthiguru cia gitaru kia Afrika gwikira inya mibango ya ugima bwa mwiri akijukia kanya kuringira ndebe mubango jwa SHA. Caleb Mutembei katumenyithie Nkuruki. Muthenya wa narua Rais William Ruto ni atumiritie atongoria baki nthiguru na ataalamu ba ugima wa mwiri mucemanio-ini wa kibururi wa ugima World Health Summit kiri rwang'iro rungamiri ntere jia Gigiri muji munene wa Nairobi aria atariritie kwirutira kwa gitaru kia Afrika muno nthiguru ya Kenya gwikira inya mibango ya ugima wa mwiri na kubwithia mubango wa kibururi wa ugima wa mwiri ta universal health coverage. Africa possesses unique advantages that must be fully harnessed, including an energetic and useful population, rapidly expanding digital infrastructure, and a vibrant culture of innovation, which together position the continent as a source of scalable solutions rather than a repository of persistent challenges. Rais ni ariritie mubango wa Social Health Authority SHA aria augite nthiguru ya Kenya ni aramitie mibango ya utungata wa ugima wa mwiri. Through a strengthened primary health care system, we have expanded our community health system and deployed more than 100,000 community health promoters across the country, enabling care to reach households directly and ensuring early detection, prevention, and continuity of care, as well as effective linkages to secondary and tertiary facilities. Rais ni augite amwe na kwirutira kwa arigitani na ngugi yao njega arigitani bate kung'ana na kwina ubatu ontobo gushwirwa ntaira. Despite the dedication and resilience of our health workers, the density of our workforce remains significantly below global benchmarks. This imbalance is neither sustainable nor tenable. It calls for a decisive and deliberate shift from fragmented piecemeal interventions to a comprehensive and system-wide transformation. Rais ni ameneretie andiki ya mangatheti ya nthiguru ni kiria augite ni bandikite nteto itechia mai iguru ria mubango wa SHA akiuga nteto iu iritambo ni ya biashara bagucienda baria baigunaga bongwa kumana na mibango ya ukabere ya ugima. If you read one of the headlines of one of the newspapers today in Kenya, there's a big headline saying how teachers and civil servants have rejected our health system. That headline is not coming from the civil servants, it's not coming from the teachers. It is coming from business interests
people who have been benefiting from health insurance before. Kiripotera Nteto cia Werũ-inĩ ugambĩte Caleb wa Mutembei. Uria woroti ta MCA Purity Wanja ni amakirite gutezanirwa kwa arimi ba mithere akiuga batigi batena thoko injega cia kwenderia maketha jao. Ariuga arimi ba Ndengu, Mwea, Mwere na Kinya Ugembe bategutungatirwa ta uria arimi ba majani na kawa bategairwa. Akienda bethirwe arimi baba ba mithere gwitikirwa gwikagia maketha jao kiri nchuku cia thirikari. Makena Mbabu na riboti tariria. Purity Wanja uria ni MC wa kuorotwa gia Assembly ya kaunti ya Tharaka Nithi ni augite arimi ba Sirius ta Ndengu na Mwea ni bethitwe bakithinika nene kuona baririma bakendia na maguri mandi bagacoka kwenderua ndukani na maguri maria ma iguru na ni wega ta arimi bakang'ang'ana gutigira ni bagutetherio kwiraga into jiao gicirio mbudi. Niyo mbega gwandie mkulima akale nebuje kale mbega gwandie mkulima wa gintu gitagwa munya mbega gwandie na mugunda kale mugunda munenema kale undandete munya eka 60 na kintu kile kio twe wa kulima gituinyete na gituthinetie especially mkulima wa Sirio ni kwaga thoko ni baba na tebwama kana byo mwe thoko na nuntu gwe wenda uruthaga Ndengu nuntu ni bandaga Ndengu tari ugathigwa kwa ni Ndengu jietu ukadio endie blokeje agure Ndengu jiaku na 6 shillings tebwa keja rothe gwe wa utoji ugure kwa bloke kwa uya marketi na siringi kana ria 50 o ile ja mugondo au no nkinya tung'ang'ane na tuloe nikenda Sirio sitieto tuyanto barabari magasirio yomba ko disirio mbu. Ni augite arimi ba kawa na majani ni bethite bagiteterwo wega ni thirikari indi ba Sirius bagatigirwa nyuma. Bure mkulima wa majani, bure mkulima wa kawa enda kwa gitetagirwo na gitethagirwa ni thirikari omde ni ono ntondero mkulima wa majani niyo mwana kwa tengwa chukuru nonto kathi nkobe loni wa majani neto kweleno ndako baloni ndi afisi ya mwana toka ngati wangikena majani ona wa Ndengu no gwa kwenda gitiatia twe thirikari ikimuguragira Ndengu tiae na ndia jokunde umwe wenu kuringana nawe kuthura kiama gia kubatetera gugatethereria anene nonto kala ithereria na ale kwa majani temu kulimo thija kunege na jia gwa bei nemu oria thurete kiama ni no thija korotha atia ukona turathura kiama gia gututetera antu bagakiwa mukagia mbeca otaire bona kuria kungi bantu bakirima lakini no kinya twambe tugite atia twibange. Kiripotera Werũ TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu. Ngwataniro ya makanisa nthigurune NCCK ne barugurite mubango jwa kuritana mwingi uri ibobwega bwa biakuria kenda korwa na mirimo. Mubango jwa narua nejukinyite kanisene ya Karama Full Gospel ashirika bakiona kanyaga kugwata mataro za kumenyera miri yao. John Thiga na riboti iji. Umaniana antu kuigwa bateyanirie mirire ya gitene na bambire kurecebecebe mirire ya kiindi ugu nontu bwate ma mirimo mingi yomba kwekethia na mbere na gutamba na mono aga kaunti Meru indi ngwataniro ya makanisa aga nthigurune wa NCCK bambiritie mutaratara wa kuthia na mbere na kuthomithia antu mantu megeni na mirire mega na mono makanisa na gakinya mwingi na Reverend James Mutabari ura na kanisa cha Full Gospel no mo baraba umbite kuigwa bakithomithio ni NCCK kenda gatambia nkumeno gituni cha mwanya na gakinya kiri mwingi imunthe bekinyetie kanisa ya Full Gospel ntereja Karama kenda gutambia nkumeno yegeni na mirire miega na gitumi kira kigutumite twithira turi aru ari ikuritana antu mantu ya mirire imeya kulingana na bura turikitie kuritanwa nikenda antu bamenyeria kuria bia kuria bia bira bia na diet balanced nontu bia kuria bira bingi tukuria na bira bikurwa mandukene bia kuria bira bithina inya nkurukie kithimi ende bia tukureta mirimo ndene ya miri ya antu itukwira antu bacoke kuria muno bia kuria bira bia kiwithire bira muno bimwe bite kumba kurwa bithina inya mutu muntu kinya etaga ria mutu yonkimere arimite mpempe ciawe mundene kwabwa muno nontu kuringana na statistics ira twiga kwa Meru ni imwe ya
counties ira chire na cases cia mirimo ya cancer ire uru muno na mirimo erengi na ibo bwega muno kenda twitambere kuritana antu mirimo imwe ira mingi kiwango kira kiuchangia na inya sana ni mirire thani ebia kuria bati kwithira nusu tuichieta nyani kana vegetables alafu kakuota kakethira kena starch kana carbohydrate na kakuota kange kakethira kena protein. Imorutani maumbite kwigwa makiamwikoro na nkero inene na shirika ba kanisa la Full Gospel na roju Reverend Andrew Kaluma urano vasia wa kanisa Full Gospel akiwa ntuwe ni sizike yambirite no ntubwega muno no ntubugate shirika bainge kuthina mbere na kuwata nkumeno yegenie na mirire mega kendo tangania na mpanga mwanya cia mirimo. Inguchokia nkatho kiri program ira yambiriretie na antu ba NCCK mantu akuritana antu mantu na ya mirire miega mantu ya mega muno tukaritana antu mantu akuria bubwega no nturira antu bate na afya kinya kanisa ete na afya ria ambiriria ugima bwa mwiri bure ambiriria ki muntu na mwiri ndene ai mu Kristo na kinya na ankorone kowe ndi bubwega muno kuritana antu mantu ya ki ripota ndo cha wero ku manteri cha Karamage shiko bunge atigane stimbeta wa John Ndhiga. Amemba bantu nyere CBO bari na gintu kia gukenera nyuma yabo gukura mwanka gutwika sako gikundi giki ni kiumite kuraja aria bambiririe ta gakundi kanini na nande bari na umbani bwa kuweza na mikobo minene kiria memba bao gutigira ni baguchiukiria uturone. Edwin Gatobu na riboti iji. Ni kumania na kwenda ikuthiria thina na gutethaniria aria antu nteriji chiegembe na muno antu betwe kiongwe gembe no bejire mona baragitangwa atonera ikundi kathumba na rieto ntonyere CBO aria bakuga ni untu bwithirito bukibatathia nene twari tukundi twana anturene itwethera twika tu saving tweto to 20 tweto to 50 tweto twona itukulia twona tukia kusemania turia motomba witethie saiti na kuma utore ya maono yau turainganira tori ikundi turapom CBO area ye turi moni uma muno kinya fi yane kaura bia kuria bikaura ko turona gabatwiringanirite nigenda tumbotethania na 25 era muntu akuona na kukuringa na borugendo roro kwenda igukura nkurukiro tathiriria ukire CBO aki ende barathogani gutwika sako kenda kinya bakura nkuruki kimbecha na gukobithia kinya bangi ome kenda mbechi choka na machera thirikari ya kaunti ya Meru batethiriri guchiandikithia batwika sako itwararia mucemania na turalika ofisi engavana wetu mutuma twethingia neyire na ratweteka na aturegister sako free na atuikire capital ko tucokeria ngavana wetu nkatho no ntubwa certificate ira twinio nio mwana to yetu turenda batu tukaeya na tukobethania cia mbeca ikundine bia kire antu betu amembasi nikienda bomba utethuka eithagia muntu akethire na ngweke enene akongela ngwire nio kana kinyorethi kana mantu amaingi utethania ke batu tuingwa bongi burandenda kuwa ondu wangu cokeria tuitumu nkatho MP wetu wegembe nothi gitumi ria twambiririe CBO yetu support kenjara kere ku enene ni omalosie iromba ria onande ikire atongere baba kesiasa na bao ndibweka kuija kire baba baikire inya bombe gukura nkurukia ubari nandi mwanka thaitu esako itukuromba thirikari kana atongoria baba ekuba support ikundi bi sako yetu nikienda tumba ukinyara twiririte okinya no ntuturi antu bakomba tuitethacia na itukwenda utetherua ni thirikari muno no twende kinya ntomerie kinyele kindike ito no twiwa twiretwo muno kindike atuliongerete bara bonthe batongeretie Meru County bonthe be batuliongere nikenda tuita inya na tumba kuendelea nkuruki. Antonia Ntoto Chawero TV kumaigembe North ni Edwin Gatobu. Na kiri michezo nguru ya kiongo